UMLA ka Jawai constituency uma wailat miki shila mentaka ski ka Henry Trik u Jemang araja R4R ula play ka program aji kai ka basau pusan sengi ka bala penkre egerpang naga bentaki samla bakintip kumno banyeng halaki jong ki kijat bat ban seng ilaki kamla jong yakani ka program aji kai ban seng kam seng jam la jong la play hakajing alang bala penlong ha Thomas Jones Synod College Jawai hakajing adan lang u principal jong ka college u Dr. DG Lengdo u deputy commissioner ka West Giant Hills Uma Garut LSN Dyke, Uma Pitoy, manager jongka DIC, Sherman Bethamai jongka Jawai Municipal Board, Uma Lasuki Lakyang, CEO ka Jawai Cooperative Urban Limited, Uma AN Muksor, ki MDC ki NPP, bat kiwe de. Na pring kisah jar ngut ki belai kun banyo jihikai hakane ka program lajet tangkom ban rupungut ki belayo ban syahikai. Na kaliang jong UMLA ula kloy ban ajing rap haru arlak tengka na kamanta kito ki bon syakmat hakane ka program ajihikai sengkam sengjam krang bekinyo ban sedang yaki kam lajong. Uma wailat miki hakajing kren hakane gesngi ulong ba menta kadai ka perthai kerdu kam kerdu jam kum tala don kam ban plit jingmut ban wan ye kilat kilenti kumnu ban sengno laki kam lajong om mansyania tangha ki kam sarkar. Ki pam to pha ne ba mto pha bi bi mut ye ki khon giong pi em kam le ki be ki pa pli pin ne gesngi de wan pi tu program yi kai ki pi khon yi ki mai yi kai ki pin ne yi de yo phu le ne ba le to khna man kam te la kini ki khon giong pi le UM yo han pi ya wat ka be le chim khia go han pi ya ba prakhat go yi lai yi kai yo le me mai lai ni un ki ở chai tai ne tani te da khut khnang yi pi yi nga kam na liam yo nga ukar par ye pi la snya bha ngam to dukat yu kwa yu dukat ki khon yong pi UM kti he ni pi la kam gi be gi pa ne ba em kam encourage ki na ko boss ko boy em kam on new ko li pi yiki hikai gi yiki le gi yiki yi da mut pi la wi jing mut lang bi ne ba experience yong pi la em kam go kau ngai bi boy yong ki khon be nga kwa dang ite da ong bi te khon ka te tam hoi ka se ne ba da yo i go la yaw man ka sni ka tem rap la yaw ne kam bi te ki benta experience kau ni te le mut chi benta ile bon na ki program kat ni bathan da yo isu kita ki coaching center sudu kita ki training program pon ba tang ile pon man go yang ai le ong mau sedang ye ni program ni ba ile gani kwa ga pon man rap difference rap pair ni kita ile wo boy dang ye klam dang nang kong ye plan nga mai la mem boy ye gani prize money mem boy ye gani ga imon dang sedang mai la tembo bau tentang ong icha pon man ka kam ke training ne tengah orang yo vi mai la de mai la training kan ni bon sang ni tang kam om principal yang Thomas Jun ni yo idang stang yo ma khanya re khanya tang thau chom yo tang haden kan nang mi kesni kami momenti nang thang nang lu tene te daw mem kwa kan ni program le uman go kam te wen ok go kam te te jo ipol long i kan ni to ka startup program Kalau tak siap kita yu wan yu perkat ya kata ke kam ki kam khan ba nang kong ta ki perkat ki yu yo ai mai ni te ki pachwa ki ke jing mentoi tene te da ma kwa abu ni ke thong ko wa ka ni ke thong poisa ko arlak paisa thu bakla bi bikat yu wan do yo pi ro arlak ne kwa kon che Henry ka ni ka arlak to kam ong ni to man ko ni nga kwa ka kon man kam kan ja competition ni bai le khnang yo perkat pi na bar yung comfort zone yung pi. Mem ko am tu one min program ni na program na step boy bi yung chiloi muna panang. Why yung mobile phone, pat pi Facebook, pat pi Instagram. Na mem ko man boy bi ni nga ko pat pi ni kai itu. De kam gitu bisa kam ji chwa. Kwa go through pi, kwa khandang yang pi, upar khat pi. Utam pia ni jabe yung pi. Ladam man ngam te panai pi ne ba imi ni ko competitive world. Aku percaya man kompetitif bah. Tadi te daw ladang man pi ladang perkat pi something different, extra. Memo notice pi, memo pai pi. Tadi te daw ni daw ni. Wato wa. Debo ye gani kam ga competition. Ko daw kaum bon ki benta na do ga attendance ki yong pi. Ga attendance ki yong pi ko kaum dep te kam ni daw man na dep ki hikay pi at end of the day daw present pi ga business plan ki yong pi. Ko wa waro chkat tu bi training lak ki. Lani dunagi. Ki egi training egi certificate Henry into we pi dukat certificate we pi training ko pi da present pi ya ka business plan dia pi ko da uko program coordinator yang ide pensnya uni te gani ga business plan dia pi dem te ko mesti man wi
dem te le dem job pi he ni le daga ni business plan ura pi le ni dem te dapat tai pi ki jing duna ni business plan yong pi le at pi seite biang le at pi seite kam se dem te ura di ni business plan yong pi le MVP tak na ga jing trang na pi ka te ga jing trang bola na po man seng yong pi wa to le ane ta kam da wai ka lu ti pi ni ba membra du kat program kam na u general manager ni ong wa naga PMEGP o the kloyu wirap yapi entrepreneur kita bandon kita bandai bakloy berpresito pat bobinot agakam kebaa umdai bandon mensim ban kenal mir lende ngastang sipor kadien kata ngatino sang citeng klem lo pendep ai keba mok ngalat ladai kong bandep bagian lagi jom kejat, agak bandon kataga jeng sengau tu bagin ya kendu ikjeng lada ki biang pengkiam, bat ngin pais lada ngidon kita ikjeng biang biang, ngidon kataga jeng sengau tu dan takasa bagumno job yang kita ikjeng kebalai lalu pisjiat yang kena jangkam lalu ke enterprise bidai bat idru yang tergam lalu ngamdai beriu pas ngam tenak ban region ring ngatrai lagi ship yang kata fitre tang ban kamai kerana kemdon mereka jengon hakam siam bidai ban jiat yang kata kam kebagi nadu ke siam